lepa. Natalia. Bueno, yo lo siento mucho, ¿no? Porque a mí me gustaría hablar contigo, no sé, horas y horas. Y creo que voy a tener otra oportunidad, pero creo que tenemos que concluir, ¿no? Poco a poco. Pero quería hacerlo con una pregunta que me parece muy bien terminativa, ¿no? Y que dice, bueno, esas son, claro, son tus palabras, son palabras de tu personaje. ¿No le parece que la vida es un debate continuo? Porque a mí sí, que esto me parece, a mí también. ¿Puedes comentar un poco esto? S tabo bi se želela pogovarjati ure in ure, ampak je seveda čas, da počasi pripeljemo ta pogovor k zaključku. Mislim, da bova se še imeli priložnost srečati. Želela bi zaključiti s pravim vprašanjem, ki ga izgovori tudi ena od tvojih oseb in sicer pravi tudi, kar osebno tudi jaz mislim, da je življenje nenehna debata, se pravi nenehno razpravljanje, nenehen pogovor. Nam lahko morda poveš kaj o tem? Yo creo que la vida es un debate continuo, debe ser un debate continuo, porque debatir significa conversar y significa intercambiar ideas y eso es una riqueza. Hay algo muy definitorio de San Ireneo y es que se habla mucho. Se habla, se debate, se intercambian ideas, se discute. Eso es un medio muy importante de perseguir la verdad, de buscar la verdad. El ser humano siempre ha pensado y ha reflexionado y ha compartido ideas, ha dialogado, ha discutido, ha debatido, se ha peleado. Esa es una riqueza que a mí me parece que hoy en día también cada vez tenemos menos tiempo para ello. Las conversaciones entre amigos, el hablar sobre temas, el debatir, el intercambiar posturas, el discutir y el pelearse incluso, es una riqueza y creo que hay que conservarlo. Eso tiene que ver con lo que hablábamos antes, con las reuniones en torno a la mesa, con la comida, que es un signo de civilización, el sentarse, el hablar, el beber, el comer, todos esos bienes que son signos de civilización y que no debemos abandonar. Esa idea de comer de pie rápidamente o comer solo, mirando el teléfono, esas son esas disfunciones de las que hablábamos antes, de la soledad y del aislamiento que hay hoy en día en muchas vidas. Así que sí, hay que debatir y hay que pelearse sanamente. Ja, tudi jaz mislim, da je življenje nenehna debata, predvsem pa mislim, da mora to biti. Danes tudi izgubljamo, to je v povezavi s tem, kar smo prej povedali, ta čas, da se pogovarjamo, da si izmenjujemo ideje, da se tudi prepiramo. To je nekaj, kar nas zelo bogati in to je tudi tisto, kar je zelo značilno, kar določa samo vasico v mojem romanu Sveti Irenej. Ogromno osebe govorijo, se pogovarjajo, prepirajo, izmenjujejo ideje in to moramo ohraniti, ker na tak način človek išče resnico, je pot k resnici. Od nekdaj smo se ljudje veliko pogovarjali, veliko razpravljali, tudi na zdrav način prepirali. In seveda v povezavi s prejšnjim, kar sem rekla, tudi takrat to je povezano s tem, da se usedemo okoli mize, se pogovarjamo, nekaj pojemo, nekaj spijemo, to so vse znaki civilizacije, kar danes počasi tudi to izgubljamo. Jemo stoje, jemo in pišemo zraven sporočilo po telefonu. Se pravi, človek postaja tudi vedno bolj osamljen in izoliran. To so stvari, ki bi jih morali se truditi ohraniti. Veliko se prepirati, pogovarjati s prijatelji in debatirati. Spoštovane, spoštovani, danes se bomo še pogovarjali. Nekaj bomo popili in nekaj bomo pojeli. Kajti pri založbi Družina nas vabijo na stišni čaj, na domače piškote, vse v duhu in ambientu sanjih besanj Svetega Ireneja, se pravi vasice iz prebujene Gospodične Prim. Osebno bi se od vas poslovila od tega uradnega dela z mislijo, naj bo vaše življenje nenehna debata, nenehno razpravljanje
in vedno iščete resnico. Želela pa bi se posloviti tudi od izjemne ženske, Natalia. Felicidades por el éxito de tu libro y muchas gracias por tu sonrisa. Muchas gracias por todo. Odlično, hvala Urši. Zdaj pa prihajajo, ne boste verjeli, vinske kraljice Slovenije, slovenskim vinom in velik aplavz za ta dogodek, potem pa kar prosim, ne vem, prosim, Če lahko dve besedi. Ja, seveda, izvolite, ravno sem želela prositi za pomoč. Seveda. Lep dober večer tudi v imenu nas. Tako kot imamo tukaj 4 lepe, simpatične, prijazne, prelesne dame, tudi mi smo 4. 4 prijateljice, 4 nekdanje vinske kraljice Slovenije, ki smo v lanskem letu ustvarile novo blagovno znamko vina, Vina Kraljica. Kot smo danes slišali, tudi mi rade govorimo, se pogovarjamo in predvsem uživamo v vinu in ne hitimo. Tako da vas lepo povabimo na dvorišče, na naša Vina Kraljica. Posebnost naših vin je, da prihajajo iz vseh 3 vinorodnih dežel Slovenije, kot prihajamo tudi mi, vsaka iz svojega konca Slovenije. Danes bi vam rada predstavili 4 vina. Iz Vipavske doline imamo rdečo kraljico črno, se pravi rdečo zvrst 2 sort Merlota in Barbere. Tudi iz Vipavske doline kraljico Pinelo. Iz vinorodne dežele Podravje imamo kraljico belo zvrst Šiponaraški Riesling in pa iz vinorodne dežele Posavje rumeni muškat Povslade. Tako z veseljem vas vabimo, da še naprej poklepetamo, se podružimo tudi z našimi vini kraljicami. In seveda temu ni kaj dodati. Izvolite in seveda še ta podatek, da bo Natalija podpisovala svoje knjige. To se bo dogajalo tukaj, zunaj, povsod, kjerkoli boste želeli. Prosim, izvolite. Hvala lepa.